Dangshan kari India kaliora ya kanam ladu akajing lakai South Asian Football Federation. Haka pakala penlim ya ka Pakistan na ka final. Haka jing lakai ka belang hapo rin Nepal. Haka te ka tournament ke bapun ki kena na ka tan stela mengi ke la pau ha. But win ni kena ba pau de goalkeeper jo kari India ubari usamla khasi ba ukateng u Daryl Lionel Remey. Uni usamla ubari na kasang omrai ulayo ya kanam best goalkeeper haka ni ka tournament. Parulan phasha ya leyeng matagasngi lapang somha yu Dakar Ribai District Sport Association rengkat ke janlang ru ki sang belang bape-bape bat kom diuru ki pai ba nak snong. Ki pai ba klemi akani kasni ban piang sobha yang kru jangkari India obla pau nambah ha ke jalakai football. Mat le yoru ikanam nakam takan di ke tiwet u ha ke jang apkul. Apeng sobha ya Lionel kom kadak ban ai musim ye ki pat kini jalakai football jangka jala bagi di ban mi chakman bat pan seluruh de ha ke bilang jalakai football. Iman para bagi bahaya balak support yang lupa stang. Dan ai kuble coach bagi la Arab yang mangan pois ni katom. Jadi kita nastang na ni na maulai ali trial saka baju mutia. Nasa jet tu hari ni dan ke final trial hapo Delhi. Dengi elek tu dah sak select tu. Nasa tu ngayok kontrak senam tu tambah nasa tas senam bah dia nasa jet saka India. Dan tu nasa be India Aduh, anda 15, aduh, anda 19 mentah. Ai kuble isi apa ro? Wakila ai penutup burungnya apa? Kau nggak? Kuble ro. Thank you. Awe, hakabau we na gisamla jong ne ka dong bai juga jongi. Lionel Daryl Remey ma. Ubalawanra ya kan nam ya ke burung. Ubalayo penyesimenta akan ke South Asian Football Federation. Kabaki India kalai penyesimenta. Bat haka juga poru ke India ka job. Bandai tang baka job. Unge usamla na dong jungi. Ulayoru ya ka nam kubu best goli. Haka ne ka jila kai ka ba. Haka percaya hawang namta. Merkane kalong ka burong ini ka Riboy Kamtam. Kum ka Riboy District Sport Association ngidan haka step. Ban tiang burong yu, tiang subhayu. Ya gibahayi hasem ju Kamtam ya pa ya takmi bad ya gibahayi baro bidang lang hange. Bahkan ya kaying udah samla ulawanra ya ke buram ya ke dong bagi ke jongi bat ndai tang mo ngidang kwilanti bagi we ke samla ro hagino gino ki feel jonga sport ni kwilanti bakin ya bud ya ke duksa jongu bagi wanra ya ke buram nyemla mana ai sibun ke jimun toy na ban sa jongu hindre ngin ai tang ka jing ka ku ka